Dobro večer. Dragi naši gledalci, ovo je posljednji put da se vidimo u ovoj godini. I pre nego što počnemo televizijski dnevnik, želimo da vam zahvalimo na vašoj pažnji, na vašoj saradnji, na strpljenju i razumevanju i na vašoj vernosti, dragi gledalci, koju ste pokazali za svih 365 dana koje ste proveli sa nama. U idućoj godini pozdravit ćemo i milijuntog pretplatnika televizije. Želimo, dragi gledalci, da i u novoj godini budete s nama kraj malih ekrana i da novih 366 dana pratite naš program. U ime svih koji su ostvarili televizijski dnevnik u ovoj godini, zahvaljujemo na pomoći koju ste nam pružili da bismo na vrijeme i istinito informirali našu javnost o događajima. Dragi gledalci, zahvaljujemo se vsem, ki ste kakorkoli sodelovali na naših malih zaslonih, bodisi kot sodelavci našega programa ali kot protagonisti dogodkov, ki so jih, vsaj tako upamo, skrbno obeležile naše kamere. V letu 1967 so vam te posredovale pomembne dogodke na domači in mednarodni sceni. Iskreno želimo, da bi bilo v letu 1968 čim več prijetnih novic in čim manj žalostnih. Saka me, dragi gledači, i bujtnata godina, da možeme što počesto da vi soopštuvame ubavi i prijatni vesti za rezultati ti uspesite vo sproveduvanje to na opštveno-stopanskata reforma, a isto taka i za nastanite vo svetot. I saka me vo našite informativni emisiji da nema poveke vesti za bojištata i da nema bojišta. Prenosimo vam, dragi gledalci, pozdrave televizije Sarajevo i Titograd. I u ime svih mojih koleginica i kolega sve najlepše u novoj godini. Između svih ostalih želja dodajmo još samo jednu. Da se i u idućoj godini što češće u vašem domu čuje uvodna muzika televizijskog dnevnika i poznata slika globuse. U ovom posljednjem danu 1967. godine evo što se značajno dogodilo kod nas i u svetu. Najprije da vas upoznamo sa vestima iz naše zemlje. Predsjednik Republike Josip Broz Tito razmijenio je novogodišnje čestitke sa predsjednikom Prezidijuma Narodnog sobranja Narodne Republike Bugarske Georgi Trajkovom, predsjednikom vlade Indije Indirom Gandhi, predsjednikom Državnog savjeta Njemačke demokratske republike Walterom Ulbrichtom, predsjednikom Republike Obale Slonovače Felixom Ufue Buanjem, predsjednikom Republike Tanzanije doktorom Juliusom Nyererom i predsjednikom Tuniske republike Habibom Bourguibom. Predsjednik Tito primio je danas prepodne izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Sovjetskog saveza u Jugoslaviji Ivana Benediktova, koji je tražio prijem. Prijemu je prisustvovao generalni sekretar predsjednika Republike Vladimir Popović. Drug Mlakar je malo pre spomenuo 366 dana, a drugarica Stankovska iz Skoplja reformu. A ja večeras želim u najkraćem da odgovorim na pitanje gdje će biti reforma za narednih 366 dana. Reforma će sutra ući u svoju odlučujuću godinu, a privredu očekuju složene bitke. Od mnogih najvažnija je da proizvodnja poraste bar za 3 do 4%. I večeras imamo podatke, a da izvoz poraste za 6 do 9%. Krajem iduće godine očekujemo da će izvoz po stanovniku biti $200. Pre reforme to je bilo upola manje, oko $100. Iako je najteže prošlo, lako nam neće biti već sutra. Počeli smo da se penjemo prošle, a prve ozbiljne skokove, to zavisi od nas, očekujemo iduće jesen. Za narednih 12 mjeseci izdvojio bih 3 pitanja. Prvo, zapošljavanje. Drugo, koliko možemo da trošimo. I treće, kako da delimo ono što zaradimo. Ključ za odgovore na ova pitanja nalazi se ovdje u ovim brojkama, u ovim procentima. Ako postignemo ovo, 85.000 mladih stručnjaka, a to je nešto više od 2/3 jedne školske generacije, dobit će posao. Ukratko, više ovog, više posla. Drugo, morat ćemo da izračunamo, i to vrlo ozbiljno, koliko prosveti, zdravstvu, socijalnom osiguranju i administraciji može da da privreda.
Ovdje je formula što jača privreda, to veća potrošnja. Uostalom, ako od jedne velike pogače uzmemo malo, to može biti više nego ako od male pogače odsečemo mnogo, a to je upravo ono što sada radimo. Treće, Skupština je sve obavezala da se utvrdi politika dohotka ili da nagrada za rad odgovara rezultatima rada. Mislim da je to jedna od najvažnijih obaveza našeg samoupravljačkog društva iduće godine. Ove godine isplaćeno je više nego što je zarađeno, otprilike koliko vredi 1 milion tona čelika. Znači, izgubljena je proizvodnja jedne železare. Privreda prvi put posle 5 godina stvarno oživljava. I to po kvalitetu i zato se usuđujem da kažem da ulazi u novu ekspanziju. To kažu, da osjećaju i oko polovina naših preduzeća. Ako se budemo ravnali po njima, to će biti bolje i za one koji zaostaju. Ovo je ostvarljivo i realno je, ali iziskuje napor i zato je zadatak ozbiljan. Morat ćemo da živimo kako radimo i da trošimo koliko zaradimo. Iako večeras, u ovom trenutku, kada nas od početka nove godine deli svega nekoliko časova, ne želim da ulivam optimizam. Ipak ćete mi verovati ako kažem da se sa oko $600 nacionalnog dohotka po stanovniku i nešto više, a toliko očekujemo idućeg decembra, može bolje živeti nego sa oko 520 do 550 koliko danas imamo. Do idućeg ovakvog susreta, do idućeg ovakvog razgovora u novoj godini doviđenja. A sada ponovo molim Zagreb, druže Letica, preuzmi štafetnu palicu. Hvala Jovo. Još samo nekoliko sati i završit će godina koje se, što se tiče međunarodnih odnosa, ne možemo sjećati s ponosom. Sve ono protiv čega se borimo i usprkos čega postojimo uzelo je veliki mah i to uspješno. To su nedaće kao što je lokalni rat, politika sile, vojni puč, diktatura, rasizam, glad, bijeda i tako dalje. Doista ovu bismo godinu po mnogo čemu trebali zaboraviti. Svakog smo njenog dana zajedno, vi pred televizorom, mi pred kamerom, živjeli iz događaja u događaj, proživljavali teške i one bolje časove. Zajedno smo, možda malo sebično, govorili kako mi u Europi ipak uživamo veći mir i veću sigurnost nego ostali ljudi na drugim kontinentima. Dok nas vojna hunta u susjednoj Grčkoj i rat na Bliskom istoku nisu uvjerili da naša sigurnost nije ni tako velika, ni toliko čvrsta, a da je nova pojava nasilja ne može potkopati. Molim film. Američko-vijetnamski rat se nastavio s više vojnika, više žrtava, većom opasnošću. Stalni izvor napetosti po čitav svijet, jer nijedna agresija danas ne može biti lokalna. Tako je bilo i na Bliskom istoku, samo ovaj je rat bio znatno bliži Europi i zabrinutost je bila akutnija. Chicago, jedan od 100 američkih gradova zahvaćen požarom pobune protiv rasne mržnje i podčinjavanja. Rat se privremeno preselio i na ulici Sjedinjenih Američkih Država. U Južnoj Americi nezadovoljstvo ima donekle drugačiji oblik. Che Guevara, najradikalniji među revolucionerima i veliki romantičar, život je dao u pokretu otpora. A naš Tito je na čelu naše diplomacije opet bio istaknuti borac za koegzistenciju, za ljudska prava, za ono što je svijet uglavnom deklarativno prihvatio u povelji Organizacije Ujedinjenih nacija. Požar, poplava, suša, zaraza često su izvrgli čovjeka opasnosti i prisilili ga da spašava i ono što je stvorio i svoj goli život. A oni koji osim svoje golotinje jedva išta drugo imaju, milijuni su takovih, ne samo u Aziji, i dalje ostaju bijeda. Daleko zaostaju za Europom i Sjevernom Amerikom i što je najgore, sve su dalje od njih.
i jaz među njima je sve veći. Ovakve prizore novogodišnjih svečanosti i oni koje smo malo prije vidjeli ne mogu čak ni u mašti zamisliti, jer ih nisu mogli vidjeti ni na fotografijama. Čemu se možemo nadati u idućoj godini? Čega se trebamo plašiti? Horoskop čitam, ali mu mnogo ne vjerujem. Ipak, sadašnja zategnutost u svijetu će se nastaviti, a kolika će ona biti, kakvim će intenzitetom širiti se zemljom, u kakve će nas opasnosti dovoditi, to ovisi o svima nama, i o vama i o nama. Ne o predsjedniku jedne države ili desetorici njih, već o naprednim, miroljubivim, demokratskim snagama u svijetu. Jer agresija će se pojavljivati samo onda, ako te snage zataje, ako velika većina članica Ujedinjenih nacija dopusti da politika sile hara kao nekada u srednjem vijeku pošast kuge. Ovo, nadajmo se, ipak nije era odstupanja, kao što je razočarano zove Arthur Miller, glasoviti američki književnik. On je neku večer na televiziji, na američkoj televiziji, gledao kako su Amerikanci prinudili 15.000 vijetnamskih seljaka da napuste svoje kuće i spale ih kako partizani ne bi imali krov nad glavom. Miller se sjeća da su Rusi, Jugoslaveni i mnogi drugi palili i vlastite kuće u odstupanju pred Njemcima. Nitko ih nije silio na to. Oni su znali da im je fašist neprijatelj, kaže on. Miller po tom kratkom isječku iz Vijetnama pokazuje da je to zapravo američki rat protiv Vijetnama, da Amerikanci pale kuće, da oni bombardiraju Hanoj. I onda kaže dalje, mi u stvari ne vjerujemo da će išta dobro proići tog rata, ali većina nas ipak plaća za njih i glasat će najvjerovatnije za ljude koji su rat proširili do današnjih razmjera. Zato Arthur Miller kaže da je ovo era odstupanja i nesuprotstavljanja zlu. Jesmo li se razumjeli? O nama i o nama sličnima ovisi kakva će biti 68. Vesti iz inostranstva. U izjavi koju je dao za novogodišnji broj mađarskog lista Nep Sabad Šag, generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Sovjetskog saveza Leonid Brežnjev označuje proteklu godinu kao uspješnu za zemlje socijalizma. Govoreći o Vijetnamu, Brežnjev je istakao da je osnova za rješavanje sadašnje situacije povlačenje američkih trupa iz Vijetnama. Kao drugo opasno žarište, Brežnjev je naveo Bliski istok, gdje zategnutost stvorena izraelskom agresijom još nije otklonjena. Aktiviranje nacizma i militarizma u zapadnoj Njemačkoj on je označio kao izvor ozbiljne zategnutosti. Predsjednik sovjetske vlade Aleksej Kosigin ponovo je potvrdio da će Sovjetski savez nastaviti pružanje pomoći narodu Vijetnama sve do okončavanja američke agresije. Odgovarajući na pitanja dopisnika japanske novinske agencije Kyodo, Kosigin je rekao da planovi militarističkih krugova Sjedinjenih država o proširivanju vojnih operacija na Laos i Kambodžu povećavaju opasnost u jugoistočnoj Aziji i ozbiljno utiču na međunarodnu situaciju. Predsjednik Državnog savjeta Njemačke demokratske republike Walter Ulbricht ponovio je u novogodišnjoj poruci spremnost za normalizovanje odnosa sa Saveznom republikom Njemačkom. On je postavio ove uslove: zaključivanje ugovora između dvije vlade o odustajanju od primjene sile u međusobnim odnosima, uspostavljanje diplomatskih odnosa, pregovori o potpunom razoružanju obe njemačke države, napuštanje pretenzije Bona da samo on zastupa sve Nemce i likvidacija revanšizma, militarizma i nacizma na bazi Potsdamskog ugovora. Français de tout mon cœur, je souhaite une bonne année à la France. U tradicionalnoj poruci predsjednik de Gaulle je zaželeo srećnu novu godinu svim francuskinjama i Francuzima. General de Gaulle nije ovoga puta izostavio ni kanadske Francuze, naglasivši da se uspjesima zemlje raduju svi u Francuskoj uniji i u Kanadi. Francuski predsjednik je dalje izjavio da postoji izvestan broj otvorenih problema i da će njegova zemlja morati da upotrebi sve svoje snage da ih pozitivno reši. U vezi s tim pomenuo je učvršćivanje zajedničkog tržišta i eventualno docnije proširivanje. To će se dogoditi onog dana, rekao je de Gaulle, kada zemlje koje žele da pristupe zajedničkom tržištu budu dovoljno jake da svojim ulaskom u organizaciju ne dovedu u pitanje i njen opstanak. Mi također želimo napredak narodima svih zemalja, posebno onih u razvoju, čiji progres Francuska stalno pomaže. Ali naš osnovni cilj je mir u Vijetnamu, mir na Bliskom istoku. Želimo samo dobro cijelom čovečanstvu, a postoje sve indikacije da Francuska može doprinijeti miru u svijetu, istakao je predsjednik de Gaulle.
à quel point étaient justifiés les avertissements que le bon sens et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Kako javlja Reuter, u celom Južnom Vijetnamu danas su povodom novogodišnjeg praznika obustavljene borbe. Formalno prekid vatre koji će trajati 36 časova stupio je na snagu juče u 18 časova po srednjeevropskom vremenu. Prekid vatre koji je danas u celosti poštovan treba prema sporazumu da traje do 2. januara u 6 časova izjutra po lokalnom vremenu. Predstavnik Bele kuće George Christian izjavio je da će američka vlada učiniti sve što je u njenoj moći da se pitanje sklanjanja boraca Južno-Vjetnamskog oslobodilačkog fronta na teritorije Kambodže i Laosa reši bez preduzimanja mera koje bi značile proširivanje rata. Christian je ovo rekao u jednoj televizijskoj emisiji kad mu je postavljeno pitanje da li će američke jedinice preći na teritoriju Kambodže iz Južnog Vijetnama u proganjanju boraca oslobodilačkog fronta. Danas je u Budimpešti zvanično saopšteno da će od sutra Mađarska narodna banka isplaćivati blizu 6 forinti više nego do sada za $1. Promjena kursa, odnosno prime, usledila je za sve konvertibilne valute na bazi 30 forinti za $1. Ovo će se primjenjivati samo u nerobnom plaćanju, što znači da u redovnoj trgovinskoj razmjeni ostaje na snazi dosadašnji kurs. Promjenom kursa u nerobnom plaćanju Mađarska nastoji da ojača turističke veze sa Zapadom, pošto se pretpostavlja da će povoljniji kurs za zapadne valute privući veći broj turista u Mađarsku. Odnos forinte prema valutama socijalističkih zemalja područja rublja ostaje nepromenjen. Za jugoslovenski obračunski dolar u nerobnom prometu Mađarska banka će isplaćivati povišeni prim koji se odnosi na konvertibilne valute. Protekla godina bila je izuzetno afirmativna za jugoslovenski sport u celini i bogata rezultatima najviše svetske vrednosti kao retko koja. Na mnogim velikim takmičenjima, uključujući evropska i svetska prvenstva, naši sportisti izvojevali su najviša mesta i postigli rezultate o kojima se sa respektom govorilo u celom svetu. Ako bismo htjeli da u nizu tih uspeha izdvojimo najvrednije, mislim da nećemo pogrešiti ako na počasno mesto stavimo srebrnu medalju koju je naša košarkaška reprezentacija donela sa svetskog prvenstva u Urugvaju. Drugo mesto u nadmetanju najboljih u svetu predstavljalo je krunu uspeha sjajne generacije koju su predvodili Daneu, Korać i Đerđa. Kapitan ovog tima, Ivo Daneu, proglašen je za najboljeg igrača svetskog šampionata. Zbog toga mu je povereno da bude i kapitan evropske reprezentacije, a ovih dana zasluženo je proglašen za prvog sportistu Jugoslavije u 1967. godini. To su bila velika ne samo njemu, već i njegovim drugovima za sve ono što su ostvarili u toku proteklih 12 meseci. Također, u godini iz koje danas izlazimo, vredne rezultate postigao je i u nas najpopularniji sport, fudbal. Tu pre svega mislimo na reprezentaciju. Posle debakla u godini svetskog šampionata, posle velikih unutrašnjih potresa, seobe vrhunskog kvaliteta i drugih teškoća, jugoslovenska reprezentacija se i pored konkurencije vice šampiona sveta, Savezne republike Nemačke, plasirala u završni deo Kupa evropskih nacija i time automatski ponovo izborila jedno od mesta na rang listi najboljih reprezentacija Evrope. Ono što još više raduje jeste činjenica što naš fudbal ponovo nalazi sebe i što mu predstoji uspon na pozicije visokog renomea koji je oduvek uživao u svetu. Vaterpolisti su po tradiciji bili izvanredni. Reprezentacija je u sezoni odigrala 27 utakmica i nijednom nije bila pobeđena. Osvojila je prva mesta na mediteranskim igrama i Kupu Jadrana, a na maloj olimpijadi u Meksiku bila je druga iza Sovjetskog saveza, ali bez jednog poraza. To je svakako bilans kojim se u 1967. godini ne može pohvaliti ni jedna reprezentacija sveta. U Kupu evropskih šampiona trostruki pobednik Partizan izgubio je primat, ali se naš novi prvak, Mladost iz Zagreba, plasirao u finale, tako da postoje odlične šanse da najveći trofej evropskog vaterpola ostane u našoj zemlji. I u drugim sportovima najistaknutiji jugoslovenski reprezentativci ostvarili su uspehe vredne pažnje.
U tenisu Nikola Pilić, koji je nedavno prešao u profesionalce, vinuo se u svetski vrh, tako da se na rang listama najboljih posle više od četvrt veka ponovo našlo ime jednog Jugoslovena. Cerar je na predolimpijskom ispitu u Meksiku potvrdio svoju izuzetnu klasu i doneo Jugoslaviji zlatnu medalju pobedom u svojoj omiljenoj disciplini konju sa hvataljkama. Mladi brodnik, koji je u ovoj godini također startovao na međunarodnoj pozornici, postigao je i prve zapažene rezultate i nagovestio da njegovo vreme dolazi. U boksu smo opet, zahvaljujući pre svega srebrnoj medalji sa evropskog šampionata, zlatnoj sa mediteranskih igara i prvenstva Balkana Zvonka Vujna, velikim uspesima Veselinovića, Parlova, Pajkovića i Miloša, ponovo dospeli do starih visokih pozicija u Evropi. Plejada mladih smučara skakača koju predvode Mesec i Štefančić obećava svojim prvim rezultatima ove zime da bismo sa olimpijskih igara u Grenoblu idućeg februara mogli da čujemo i radosne vesti. U šahu Gligorić se po drugi put u svojoj bogatoj karijeri uvrstio među kandidate za titulu šampiona sveta. Rvač Marinko osvojio je zlatnu medalju na maloj olimpijadi u Meksiku i tako dalje. Ovu listu kompletiraju međunarodni rezultati ostalih sportista, rukometaša, odbojkaša, strelaca, stonotenisera, hokejaša, podvodnih ribolovaca i padobranaca koji su također dali svoj doprinos ovom bogatom bilansu. Treba istaći da su svi ovi rezultati ostvareni uz maksimalne napore i zalaganje ne samo sportista, već i svih onih kojima sport leži na srcu. I to u godini kada je bilo mnogo problema, počev od organizacionih do finansijskih, sa kojima su se uporno borile sve sportske organizacije. Ali baš i zbog toga uspesi o kojima smo govorili dobijaju jednu još svetliju dimenziju koja nas sa puno nada uvodi u sljedeću za sport izvanredno značajnu olimpijsku godinu. Cijela naša zemlja dobila je svečan i praznični izgled za ovu novogodišnje večer. Mi ćemo moći, dragi gledalci, da vidite kako ova novogodišnja noć izgleda u nekoliko naših gradova. Naše kamere nalazi se ovog trenutka u nekoliko krajeva Jugoslavije. Posjetit ćemo Ljubljanu, Zagreb, Skoplje, izaći na ulice Beograda. Na Terazijama u Beogradu nalazi se naša ekipa i naš reporter Svetolik Mitić i nekoliko puta na ovaj beogradski trg. Dragi gledalci, dragi naši slavljenici, evo nas na Terazijama, a evo i vas na Terazijama večeras u Beogradu, ovdje posljednjeg dana 1967. godine. Kao što vidite i kao što ste verovatno i očekivali, grad je svečano ukrašen. Toliko mnogo ima svetla da sigurno možemo reći da danas neće biti ograničenja potrošnje električne energije. Dominantna palata Albanije zakupljena je za svetlosne reklame od onih koji imaju najviše para. Zna se, od banaka.
Na fasadi je puno novih dinara, pa se to može shvatiti kao novogodišnja želja. U novoj godini što više novih dinara. Iako je večeras prilično hladno, to izgleda da ovdje niko i ne primećuje, jer je predpraznična temperatura veoma zagrejana. Na beogradskim trotoarima izgleda da su ostali kao posljednji Mohikanci, još samo oni koji se nisu odlučili gde će provesti novu godinu. Istina, čovjek je svake godine u nedoumici gde će dočekati novu godinu. Da li će na planini, kod prijatelja, kod rođaka, da li će u hotelu, restoranu, na moru, inostranstvu ili bilo gde. Ali mogu vam reći da vi koji ste odabrali da večeras dočekate novu godinu tamo gde ste odabrali, najbolje ste učinili i odlično ćete se provesti. U gradu je puno svetlosti, ali puno i gužve. U ovom šarenilu promiču razne ljudske sudbine. Od onih koji su i suviše rano počeli da dočekuju novu godinu, do onih koji se nisu odlučili kuda će i kako će. Nešto im je ipak zajedničko i jednim i drugim sigurno će stići nova godina. Na ulicama je puno automobila. Izgleda da zakasnili putnici koji idu na doček nove godine žele da stignu što pre, kao da će im nova godina pobeći. Možda u ovim vozilima se nalazi poneko zakasnilo prase, zakasnilo piće. Zgodno bi bilo verovatno da sačekamo nekog vozača, ne sigurno ovaj trolejbus koji prolazi, nego nekog vozača da pitamo, ne, je već pre šta bi želeo da ostavi u staroj godini. Evo, izvinite, samo trenutak. O, kako iznenađenje, kakva slučajnost, ovo je Brana Crnčević, naš humorista. Zapravo, dragi gledaoci, ovo nije nikakvo iznenađenje, mi smo se dogovorili da se ovako sretnemo i da nam drug Crnčević kaže nešto, neke svoje meditacije o staroj godini. Pa, kako smo se dogovorili, druže Brano, recite nam nekoliko reči. Naš dogovor je glasio da kažem šta bih ja ostavio u staroj godini. Jeste. Ja bi u staroj godini sve svoje poneo sa sobom, ne bi ostavio ništa. A ostalima preporučujem da ponesu lepe stvari, lepe uspomene, par svojih prijatelja, ljubav ako ih slučajno neko voli. I da citiram vaša dva trenutno najveća filozofa, Boleta, koji je poručio već 1000 puta, važno je da čovek nije sam. I zato vi ne ostavljate ni vašeg pića, nego požurite u novu godinu. Srećna vam nova godina. Evo na ovom terazijskom tasu, teško izmeriti raspoloženje. Tu je i jedan orkestar. Vidim orkestar. To su sve penzioneri, međutim, dirigent nije penzioner. Izvinite. Ovo je Nela. Nela, šta je to? To je moja novogodišnja poruka. Oprosti, možda gledalci nisu čuli šta to držiš, je li to dirigentska palica? Ne, to je moja novogodišnja poruka. Kakva poruka? Poruka koju želim da pročitam celoj naciji, u ime nacionalne dece. Pa izvoli, Nelice. Poruka odraslom narodu našeg. Mi, najmlađi članovi 20-milionske radne jedinice, poručujemo vama za novu godinu. Da više radite i da više zaradite, pa da nam kupujete igračke, čokolade i one druge stvari ne samo za novu godinu. Znajte da ćete u 1968. godini za to imati jedan dan više, jer je prestupna godina. Mi se obavezujemo da ćemo jedan dan više ići u školu. Poručujemo pekarima da prave bolji hleb, mesarima da prodaju bolje meso, pa da mama ne grdi nas umjesto njih. Poručujemo vama da pravite što više stanova i škola koji ne prokišnjavaju. Vozačima da misli na pješake, jer nas je većina. Ostavite nam sneg na ulicama, da se sankamo, a ostali možete i da počistite. Nemojte da se volite samo večeras kada je nova godina, već i preko cele godine, onako kako mi vas volimo. A ko je potpisao? Vaše ćerke, sinovi, unuke, unuci i praunuci. Dobro, Nela, sada možemo da vam kažemo, dragi gledalci, da ovdje na terazijima čak i tu ima neki koji slave doček nove godine. Mi ćemo sići sada tu na pešačkom prelazu, u podzemnom pešačkom prelazu se nalaze drugarice i drugari iz 5. Beogradske gimnazije. Da pođemo malo do njih.
Ostavit ćemo ih sada neka igraju, a mi moramo da posjetimo još mnoge gradove naše lepe Jugoslavije. Poći ćemo sada najpre da isporučimo pozdrave odavde iz Beograda, sa Terazija, pozdrave Beograđana, najpre Skoplju, pa onda dalje čitavoj Jugoslaviji. Dobro večer, dragi gledači. Neka vi je sretna novata 1968 godina со mnogo sreća i mnogo radost. Ja sam Ристета Лаганов, ваш репортер во 5-минутнава прошетка низ новогодишната атмосфера во главниот град на Социјалистичка република Македонија, Скопје. Како што гледате, се е во знак на пречек на новата година. Така е и во Прилеп, и во Охрид, и во Куманово, насекаде низ нашата република. Луѓето, кога ја дочекуваат новата година, тие ја дочекуваат со многу желби и многу надежи. Да нема војувања, да нема војни, луѓето да живеат секогаш во мир и слога. А децата, за нив да има секогаш паркови, секогаш зеленило и секогаш топло сонце. А нивните книжки секогаш да бидат полни само со петки. И со тоа, мајките ќе ги дочекуваат секогаш радосно, како што ќе ја дочекаме и ние ноќва новата година. А сега, драги гледачи, да ви го представам најочекуваниот гостин на денешнава приредба. Тоа е Дедо Мраз. Тоа е гостинот кој допатува од најоддалечените краишта за да стигне до најоддалечените краишта и гостинот кој допатува од најубавите краишта за да стигне до најубавите краишта. Дедо Мраз, што вие би им пожелале на децата? На учениците да имаат што подобар успех, а на помалите да пораснат и тие да тргнат на школа. Но слушнав дека сите деца скоро не сакаат да пијат млеко. Еве 2-3 дена слушам поред ова џуџињата, знаете, 7-те џуџиња ми пишува дека не пијат млеко од малите деца. Сакам сите деца да пијат многу млеко. Еве и Николче ќе пие млеко, нели Николче? Нели ќе пиеш? Ќе пиеш? Ќе пијам. Да. А сега да прашаме и некое дете што мисли. Те молам да ни се представиш на гледачи. Се викам Славица Станковска. А каде ќе ја пречекаш ти новата година?
Pa jaz novата godina, ki jo prečekam zajedno sa moите другари и другарки. Покасно ќе им се придружам на родителите. Ти пожелувам навистина убаво да се проведеш во пречекот на новата година. А сега, ти како се викаш? Сашко Попацев. Сашко, кој одделение си? Второ 3. Тогаш ти, Сашко, ќе ни кажеш што сакаш тебе да ти донесе Дедо Мраз? Дедо Мраз сака мене да ми донесе ски. Ски. А зошто ти се тие ски? Да идам со мајка ми и со татко ми на попова шапка. Добро. И јас се надевам дека тебе Дедо Мраз на вистина ќе ти донесе ски и ти со мајка ти и со татко ти кидеш на попова шапка. Сега ти да ни се представиш. Се викам Зоран Крстевски. Добро, Зоран. Што е твоја најжелба во старата година, а што очекуваш дека ќе ти се исполни во новата година? Па мислам во новата година да Дедо Мраз, како што веруваме сите, да ми донесе повеќе одлични оценки, многу снег, да се проведам на планините во Македонија и многу среќа. Јас на вистина сакам овие твои желби да ти ги исполни Дедо Мраз. Ете, драги гледачи, тоа беше нашиот новогодишен прилог. А сега, многу среќа и довидување во новата 1968 година. Slavlje je i kod nas počelo, ali vrhunac nastupa tek iza ponoći u prvim satima godine. Kao što smo vam u našim brojnim emisijama već rekli, želimo vam sve najbolje i baš zato vas hoćemo upozoriti da se čuvate jer svi ne piju mlijeko. To je ostalom htjela od nas i ona djevojčica na terazijama. Naše kamere se nalaze u traumatološkoj bolnici u Zagrebu. Tamo je i jedna naša ekipa i s njom i Gordana Boneti. Gordano, imaš riječ. Pozdravljamo vas iz predvorja za šok i reanimaciju traumatološke bolnice u Zagrebu i želimo vam prijatan doček nove godine. Nažalost, mnogi od onih koje veselje i dobro raspoloženje ove praznične novogodišnje noći ponese nešto preko granica normalne zabave, završavaju staru i dočekuju novu godinu upravo ovdje. Zbog toga je večeras i dežurna pojačana ekipa sa doktorom Cimermanom na čelu. Doktore, ovo veče koje je za sve nas po mnogo čemu iznimno, vjerovatno je i za vas drugačije od ostalih, nažalost u jednom mnogo ozbiljnijem smislu. Ja bih vas zamolila da nam kažete, s obzirom na vaše dugogodišnje iskustvo, što mislite da očekuje vašu ekipu noćas? Nakon 15 godina službe u ovoj bolnici, dobro ste rekli, dugogodišnjeg iskustva, nije mi ovo prvi puta da dočekujem novu godinu kao u službi u ovoj bolnici. Htio bih vam reći da smo tom prilikom imali prilike svi skupiti iskustva, pa i ja svoja određena iskustva u prelazu sa stare na novu godinu. Mi u ovoj noći očekujemo veselje naših građana i sugrađana, međutim mi očekujemo, onako kako ste i vi rekli, da će neki od njih malo preći granice tog veselja, a nažalost smo upravo zadnjih godina imali prilike vidjeti da prelaženje tih granica dovodi često puta do sve težih povređivanja koje su u vezi sa saobraćajnim nesrećama. Naime, sve veći broj građana koristi svoje automobile u toj, tako kažemo, veseloj. Sve veći broj građana, međutim, zaboravlja da su ipak i u toj noći vozači koji trebaju ostati trezni. I oni zaboravljaju da posljedice takvih nesreća, takvih teških saobraćajnih nesreća često puta završavaju dugotrajnim liječenjem, invaliditetom, a nažalost koji puta i smrtno. Ova je bolnica kao i svaki dan i danas spremna, kao što je inače spremna i na druge blagdane, pojačanom ekipom da intervenira
da liječi takve naše građane koji su eto imali tu nesreću da i na prijelazu iz stare u novu godinu nesretnim slučajem stignu i u bolnicu. Mi smo za taj dan spremili ne samo pojačani broj ljudi, nego i veći broj kreveta. Mi smo opremili i spremili konzerve krvi koje nam trebaju u slučajevima takovih nesreća i mislim da možemo reći da bi dobro bilo kad bi naši građani malo pomislili i na eventualne posljedice prekoračenih granica u svom veselju, naročito po pitanju saobraćaja, a možda da i ne tuku po glavama samo zato jer tamo navodno nešto unutra ima. Predviđajući ovakav, da tako kažem, razvoj događaja, mi smo zamolili, dragi gledalci, večeras da pred naše kamere dođe i ravnatelj Zavoda za transfuziju krvi, primarijus dr. Artur Polak. Zamolili bismo vas da nam kažete kako u ovom času u Zagrebu stojimo sa zalihama krvi koje ćemo, kao što smo čuli, trebati, nažalost, možda više nego običnih dana. Suvremena medicina ne može se zamisliti bez dobro organizirane službe transfuzije, zapravo bez stručne službe transfuzije krvi. Međutim, ima poteškoća oko dobrovoljnog davanja krvi. S time često puta zapadamo u neke krize. To se događa i u Zagrebu poneki puta kod nas. No, ovog puta mi smo, ja mislim, za ove dane dobro opremljeni. Mi u našem zavodu imamo 180 doza konzervirane krvi pripremljene, i to svih grupa. Osim toga smo izdali određene količine i depojima pojedinih bolnica, tako da vjerujem da neće biti krize, osim ako bi bile baš neke iznimno velike katastrofe ili nesreće. No, ja mislim da izražavam želju Crvenog križa gradskog odbora ako kažem da bi bilo poželjno da naši građani u 1968. godini u čim većem broju postanu dobrovoljni davaoci krvi, jer je to neobično važno, tako da ne doživljavamo nikada krize, kao što smo i ove godine imali u septembru mjesecu, jer je tada zaista danima bilo bolnica koje su ostale bez potrebne količine krvi koja je bila neophodna. Hvala vam. Nadamo se da nas niste pogrešno shvatili, mislim, s obzirom na ove izjave koje smo čuli, jer unatoč ovako dobroj opremljenosti i ove i ostalih sličnih ekipa, mi vam zaista ne želimo da se nađete među onima koje će novogodišnje slavlje završiti ovdje, koristeći njihove usluge. Još jednom sretno i doviđenja u novoj godini. Za začetek tega konca vsem lep pozdrav iz Ljubljane, zasnežene kot se času spodobi in razpoložene kot sodi za zadnji večer, ki zapelje vlak leta in njegovih 365 vagonov na stranski tir preteklosti ter odpre na vseh križpotih zelene luči za prestop in odhod v prestopno leto 1968. Namesto običajnega dober večer nazdravlja ta večer z željami in ponavlja z napisi v snegu, z lučmi na pročeljih hiš, s tiskom rok, v prisrčnih objemih, v pogledih in v napol izgovorjeni, zaneseni besedi svojo otroško zaupljivi, verujoči in skrbi premagujoči, srečno, srečno, kot še nikdar in nikoli. Stop, tako bodi. Silvestrske luči kot drobci resnice vežikajo večer, onstran katerega že hitijo kot otroško veselje naše velike in naše male, običajne človeške in človeško sijajne želje.
Po njih se miri in ne izmiri ta dan, nevera se umika veri, upanje potiska ob stran strah in tožbo. In kot otroci pred polno izložbo stojimo s svojimi željami pred časom, ki je le pol koraka pred nami. Ej, fantje junaki, kaj si želimo? Recimo, to puška, pištola, pa sabljo, čelado, pa letalonosilka in velik top. In za vso to jekleno parado velik ukazajoči znak stop. Da bo orožje, če ni drugače, na svetu samo še kot otroške igrače. Da bi bil mir jutri. In venomir. Jaz bi rad avto. Jaz traktor in čoln. In jaz avtobus, potnikov poln. Da bi se v novem letu vozili po mili volji. In lepih cestah srečno zvozili brez krvnega davka prometu. Jaz bi rad kamion, magari z nekom. Da plodnost rastla bi enako s tekom, po štandardu. Bilo bi bolje vse povsod, če bi rodili manj napak in več otrok. In jaz želim si telefon, ki bo pel dan na dan, halo, halo, halo. Za boljše meddržavne zveze, da barometer razumevanja vsaj za spoznanje kvišku zleze. In jaz želim si pravzaprav samo obilo zamenjav, da bi zamenjal neznanje za znanje, deževni ponedeljek za sončno nedeljo, kisel april za zlati oktober, slab rezultat za boljši, vsaj dober, medveda iz pliša za živega miša, lica bledična za rdi in mična, nauk dolgovezen za šalo in pesem in dolgočasje za pisano klasje, vedrega smeha, ki ne odneha nikdar in nikoli. Stop, tako bodi. A če smo že pri zamenjavi, naj se še tale uveljavi. Kljub kreganju okrog limit, zamenja zgube, naj profit. In meni je všeč tale Lego. Za prvo potrebo sestavim kosanje za nas stanovanje. Saj, da bilo bi več graditeljev, več rok pri delu, več stvariteljev, da bi za delo več dobili, več peli in se manj jezili, in da bi sveži v polni sili v prestopno leto prestopili. A za konec tega konca, še enkrat, ta povsod odmevajoči, vse premagujoči refren tega večera, ki nam odpira pot v ta, kdo ve kakšni jutri. Srečno, srečno, kot še nikdar in nikoli. Stop, tako bodi. Stop, tako bodi. Ljudi na svijetu baš kao sva, djeca na svijetu, kad bi svi ljudi na svijetu odlučili da hajde zajedno, kad bi svi ljudi na svijetu odlučili ruke na spletu i nikada igru ne završe, ne prekinu san, hajde brže, brže, kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva, djeca na svijetu, kad bi svi ljudi na svijetu odlučili da, možemo li još brže, kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva, djeca na svijetu, kad bi svi ljudi na svijetu, la.
U idućoj godini, kako se očekuje, moći će direktno da vas pozdravi i televizija Sarajevo. Ove godine televizija San Miljacke šalje nam reportažu sa Jahorine koju ćete sada vidjeti. U sumrak pred završetak stare godine evo nas na Jahorini, ni blizu ni daleko od Sarajeva. Sve zavisi od vremena po kojem smo se uputili. U ovo zimsko vrijeme Jahorina je pod uslovom da je snijeg očišćen najbliža Sarajevu od svih godišnjih doba jer je drum pokriven snijegom vrlo dobra zamjena asfaltu. Danas do noći na Jahorini nije bilo električne energije, a i vrijeme se uzburkalo. Svejedno, građani Sarajeva koji su pasionirani posjetioci planina za vrijeme praznika ipak najviše vole Jahorinu, koja u istoimenom hotelu i još jednom hotelu Šator nije u stanju da primi sve one koji novogodišnje praznike žele da provedu na ovoj ljepotici planine. Zato što smo bili sigurni da je Jahorina puna, došli smo ovdje da se sa veselim društvom oprostimo od stare godine i da uz muziku vjetra, nakićeni pahuljama krupnog snijega, dočekamo ponoć u želji da nam to novo ljeto bude plodno mirom, radom i veseljem i više od prethodnog. I pored toga što su umorni od putovanja, malo ih je otišlo u sobe, odmah se zasjelo, a noć se tek najavila. Dobro večer, drugovi. Dobro večer. Danas sam vas oba dvojicu susreo. S obzirom da je Jahorina bila bez električne energije, vi ste iz preduzeća za distribuciju električne energije Valter Perić, išli da popravite osvjetljenje. Dobili smo struju na Jahorini, to će vam biti svi gosti zahvalni, samo recite da nam je bilo teško to učiniti. Boga nam je teško bilo jer smo imali mnogo kvarova i pošli smo nešto oko 11 sati, tek smo sada stigli i otklonili smo te kvarove. A recite, je li taj vaš posao s obzirom na ovako vrijeme bio danas opasan? Pa vrlo opasan, imamo indukciju iz vazduha i tako zračne struje. Sve se ipak srećno završilo. Završilo se fino. Srećna nova godina, živjeli? Živjeli. Dobro večer. Dobar večer. Je li moguće da ste večeras stigli iz Sarajeva? Da, upravo sad. Koliko se sjećam, nije prvi put da vas vidim u ovo vrijeme na Jahorini. Ja, imate pravo. Prošlu godinu sam bila tu. I samo prošlu? Ne, već 14 godina. A šta je to što vas toliko privlači Jahorini? Dok sam bila mala, dolazila sam zbog skijanja, zbog promjene, a sad već ima i nešto drugo. Malo zabave, tako. I tako dođe svjetlost, hoteli se napuniše mladošću. Otišli smo iz hotela Jahorina u hotel Šator, sjecište sarajevskih studenata i ne samo njih. Vrijeme odmiče, a mladost postaje sve nestrpljivija. Da, za Jahorinu je još nešto karakteristično. Niko vam neće zamjeriti što ste u planinarskoj opremi. Niko od vas ne traži ni tamno odijelo, ni dugu haljinu. Samo i toga ima. Međutim, mi te goste nismo dočekali. Oni uvijek dođu kasnije i niko se zbog toga ne ljuti. Uglavnom, vrijeme je da se svako približi svome. Uglovi su zauzeti jer šapatom se iskazuju želje za narednu godinu. Uglavnom, veselo je koliko će dugo izdržati jer praznik nije samo jedan dan. Sarajlije i mnogi drugi ljubitelji Jahorine koji su uspjeli dobiti mjesto u nekom od domova puni su želja. Pored onih ličnih, oni ponešto i Jahorin žele. Mnogo snijega i sunčanih dana, onoliko koliko joj je dala godina koju ispraćamo i još nešto. Novi asfaltni drum i vode, više one hladne pitke vode sa snježnih jahorinskih vrhova. Ima još jedan kraj, još jedna naša republika gdje nismo bili. Crna Gora. Pošto je televizijski studio Titograd tek u razvoju i nije u stanju da direktno prenosi program, prenosim vam sada kraću reportažu iz glavnog grada Crne Gore uoči nove godine. U trgovinama je promet bio rekordan. Tezga sa tekstilom, poklonima i specijalitetima za novogodišnju trpezu nije se lako moglo prići. Robne kuće i ostale prodavnice jedva su, kažu, odolele navali kupaca. Glavni grad Crne Gore nikada nije bio ovako bogato ukrašan. Kroz ulice i preko trgova pružili se đardani raznobojnih sjelica, lampioni, a postavljeni su veliki ukusno izrađeni panoji. Jednom rečju, grad na Morači odenuo se u svečano ruho. Predprazničko raspoloženje ni kiša nije pomutila.
Nisu zaboravljene ni jelke, tek ih treba okititi da u novogodišnjoj noći zablistaju punim sjajem na radost najmlađih. A na najmlađe je mislio i Opštinski savjet društva za staranje o deci pa je priredio karneval. Povorka sa 1000 učesnika prerušenih u junake iz sveta dečije mašte, iz bajki, knjiga sa velikog i malog ekrana, prošla je gradskim ulicama. 10.000, što mališana, što odraslih, pozdravilo je veselu povorku. Tako su najmlađi počeli novogodišnje slavlje u Titogradu. A starijim su im se naravno lisno pridružili. Sva je prilika da će Titograđani ova 3 praznička dana, kao i cijela naša zemlja, junački izdržati. Sad su me obavestili, večeras nemamo vremena za meteorološki izvještaj jer primaklo se vreme novogodišnjem programu. Vidjet ćemo se u idućoj godini. Na kraju našeg dnevnika i na kraju ove godine sve naše najlepše želje za vaše zdravlje, za vašu sreću, za naše buduće susrete. Dragi naši gledaoci, srećno!